Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ring Kabupaten Badung rau makin dahat tedun. Sani sedurungnya ini kantos langkungan 900 kasus ring tanggal kutus Maret sani lintang. Tedun dados ulung dase kalih kasus antuk sata ulung dase 3 pasien kena. Juru bicara Satgas COVID-19 Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra ngawadarang penedunan wilangan kasus positif corona memargi sindarangan ring pemargin vaksinasi sanes sampun ngelangkungin anceng nyani. Wilangan kumulatif krama sanes sampun pulih vaksin ka pertama kantos langkungan 500 tali diri. Raris sanes sampun pulih vaksinasi jangkap langkungan sama tali diri. Selantur nyani ring vaksinasi ketiga utawi booster ritepangan mangkin sayan ketincapang malih. Kantos tanggal kutus Maret kauningin sampun memargi langkungan 100 tali diri. Ya diastun kasus dahat tedun, Jaya Saputra nguduhang mangdeni krames tateyat-teyatne tur nincapang malih protokol kesehatan ring wewidangan suang-suang. Pet Prade kepanggihin pemurugan mejantan raris kekeniang pamidanda. Satgas COVID-19 Badung state nyelahin tur maning nureksen pemargin prokes ring lapangan, rumasuk genah usaha. Manut Dani, panureksan prokes nadunang paiketan saking Pol PP Badung, Linmas, TNI, Polri, OPD miwasan lianan. Ya diastun asapunika, para pemuruk prokes katahnya ni keuningin sampun sayan tadun. Duaning asapunika, paiketan Dani tata nguduhang, mangde kerames tata anutin prokes. Kerames patutnya ni tata disiplin prokes utamanya ni ring genah-genah wisata, akomodasi pariwisata miwah ring genah umum. Parwate Bali Pos, Nguningayang.